भूक लागल्या सगळ्या बरोबर वेळ सगळ्या भूक लागल्या मी घेतलं जातं माझ्या या ज्ञानप्रसारक विद्यामंडळ त्याने आयोजित केल्या इज 34th स्टेट लेवल नॅशनल इंडियन सायन्स फेअर 2026 माझ्या खासा फेअरचे प्रोफेशनल आपल्याकडे असतात डॉक्टर शरद काळे रेस्ट ऑफ द डिग्निटरीज ऑफ द डायस डिग्निटरीज ऑफ द ऑडियन्स डिअर स्टुडंट्स व्यवहारात सन्मान केलं आज भारताच्या संविधान दिस आज कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशनात आमकां अधिकार दिलो आमकां फक्त मताचो अधिकार दिवना आमकां सगळे अधिकार भारताच्या संविधानात दिले आनी तो संविधानातले अधिकार आमी व्यक्त करता आसतना जे म्हज्या समोर आशिल्ले भारताचें भविश्य भारताचें फ्युचर ताका आमी म्हणटा की स्टुडंट्स जे हांगासर आसात ते खऱ्या अर्थान इनोवेटर्स आसात खऱ्या अर्थान रिसर्चर्स आसात आनी खऱ्या अर्थान ते भारताचें भविश्य घडयलेलें आसा आनी ताका लागून म्हटलें की तिशीच वर्सां आमचे वेस्टर्न इंडियन सायन्स फेअर हे दर वेळार वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे फेर्स वेगवेगळ्या आयोजन करतात आनी ह्या उद्देश इतकोच आसा की भुरग्यां मदली कल्पकता ताका आमी म्हणटा की थिंकींग पावर जी आसा ती सगळ्यांच्या मुखार येवची हांव येता आसतना एक्जिबिशनाक तांकां खूब वेळ आपल्या प्रत्येकाक एक्सप्लेन करून दिसतालें हांवें काय म्हणलें एकाच शब्दान सांग एकाच शब्दान सांग म्हटल्यार प्रत्येक जाण आपलो कन्सेप्ट कितें तो थोडक्यातल्या थोडक्यात एक्सप्लेन करपाक पळयतालो सगळे पर्यावरण एक गजाल मुद्दाम सांगता की आपल्या मदीं आसलेली टॅलंट आपल्या मदीं आसलेली ताकद कितें तरी करपाची हो प्रत्येकान विचार करपाची क्षमता जी आसा हो एक्सपेरिमेंट करपाची गरज आसा एक्सपेरिमेंट फेल जाल्यार जाता फेल जाता आमी चिंता करूं नाका करात विचार करात आमी बरेचशे फावटी सायन्स प्रोग्रामांत भायर रावता म्हाका जमतलें काय ना ह्या विचारान रावता तशें पळोवंक वचत जाल्यार सायन्साच्या शिवाय पर्याय ना आनी आमी जेन्ना विचार करपाक लागतले आमी इट इज नॉट स्पेसिफीक टुडे की आपल्याक 11th सायन्स शिकलो आनी मागीर आपूण रिसर्च करपाक लागतलो आज जर कळटा आसत तेन्ना एनईटी इम्प्लिमेंट जावपाक सुरवात जाले आर्ट्स कॉमर्स आनी रेस्टॉरंट सुद्दां हांच्यानी सायन्स किंवा आमी ताका म्हणटा की थिंकर्स जावपाची गरज आसा आनी जो पर्यंत इनोवेटर्स जायना थिंकर्स जायना तो पर्यंत अशा पद्दतीचे रिसर्च हे जावचें ना एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी म्हणटाले की सायन्स स्टुडंट जे आसा पळय तेच रिसर्च करताले बट आतांच्या खातीर रिसर्च करपाचें काम हें सगळ्या जाणांचें आसा including the art student, including the commerce student, including business student, including medical student, हे सगळ्या सेक्टरांतले सगळ्या जाणांनी रिसर्च करपाचें आसा कोण तरी एग्रीकल्चर सेक्टरांत करतलो कोण तरी आयटी सेक्टरांत करतलो कोण तरी मेडिकल सेक्टरांत करतलो including कोण तरी वेस्ट मॅनेजमेंटा बाबतींत करतलो म्हणजे हांव उदाहरण पळयतालो की कधी कावडर पासून दूध तयार करपाक येता आनी एल्युमिनियम पासून म्हणजे स्क्रॅप पासून स्क्रॅप जो आसा तो मागीर करून भितर तुरटी जी आसा ती तेजेरी सेग्रिगेट केली म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणां हांगासर आशिल्ले हांव सगळ्यात पयल्या पिढी जितक्या जाणांनी आपलो हांगासर रिसर्च केला आनी तातूंतले सगळे जाणां आमी एक्झिबीट केला ताच्या खातीर जगान सगळे जाणांनी ताळयो ही खूप लहान गजाल नाही तुम्ही सगळ्यांनी म्हणजे विचार करपाक पयलीं सुरवात करा तुमकां हें दिसता अशें जावपाक शकता की म्हाका तुमचें प्रेजेंट करा जो पर्यंत आपूण विचार करिना तो आनी ताजेर ताच्या पर्यंत प्रेजेंट जावंक शकना म्हणटा टिचरांनी कदाचीत तुमकां हेल्प केला आसतलो बट ताजेर थिंकींग पावर ही तुमची आसा ताजेर विचार तुमी केला म्हणून हांव तुका कॉन्फिडन्स करता ह्या गतीचे जर विचार करपाक लागले जाल्यार आमी काय नवीन येवपी स्टार्टअप्स आनी स्टँडअप्स हातूंतल्यानूच येवपाक शकता आनी ते येवपाक जाय म्हणून एट प्रेजेंट पुराय देशांत आनी गोंयांत खूब कुशल वातावरण आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज सपोर्टींग फॉर द रिसर्चर तुमकां कदाचीत कोणाचो खबर आसचेना मनोहर पर्रीकर यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड हो फक्त गोंयांत दिता 5 लाख रुपयाचो अवॉर्ड जो यंग सायंटिस्ट आसा ताका पुराय देशांतले यंग सायंटिस्ट कॉम्पिट
It is the NIO National Institute of the Oceanography, a ICEA, Indian Institute of the Agriculture and Research Institute, old one. But the correct body of the teachers are the picnic, picnic, institutional another institutional another विचार करना पड़ता है क्योंकि इंडिविजुअल दिएगा अनुष्ठ इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का आईवी का जब इंटरनेशनल स्टूडेंट का सीखा यूजीआईपी करता અને આઈવી का મેડિકલ રિસર્ચ और हरभरा आईवी इंस्टीट्यूशन आता यादा बरोबर वॉइस सरकार के काम करता क्योंकि इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी करना उनका बड़ी क्लोज बाय सॉलिड बेस एनर्जी प्लांट एट सालिया बड़ा तरह की कोरोना पड़ा है appreciate that from the waste to energy there is a data but gas पद्धति को waste to energy हमें जो waste कनेक्ट करना है सालिया वर्षन करना it is again of the PPP it is a successful plant in the country and it is again advisor to get plant in the Sharad plant in city here they advisor का सब करना है biomedical waste management plant it is one of the best plant हमका अभी पूरे सरकारी काम पद्धतीचे वेगवेगळे रिसर्च हे सातत्याने करीत असतात पण एकदा आमच्या याच्यात आलेले काही स्कॉलर काय करतात ज्याला त्यांना आमच्या बाहेरचा उपयोग मिळाला आणि इतिहास करतात तुका थोडासा वेगळो विचार करू शिकवण्याकडे वेगळ्या पद्धतीचे एज्युकेशन घेऊन पडले नाव क्लायमेट चेंज हो सब्जेक्ट सगळ्यासाठी तरी जातो इट इज नीड ऑफ अवर्स आणि क्लायमेट चेंज झाल्यानंतर disaster management का डिप्लोमा ने इंडिकेटर होके माटे में एडवर्टाइज करो and then there is a scale is 1.5 lakh rupees in the scale for a particular post there is not a single student from the Goa who has just come for the interview for that post not a single student उदाहरण की आता 10 वर्ष बदलता तसे नवीन एज्युकेशन विभाग की काळाची गरज असा the food technology every year we are giving the real thing for the food technology. Hardly food reactor होता. Recently we are advertised for the boost in the food technology with the 7 years experience. Hardly food reactor. What is the salary? 1.5 lakhs. 1.5 food technology. हमें फक्त बच्चा समजा तर एकदा समजा की ज्याला रिसर्च करता तो रिसर्च करता असताना अशा पद्धतीचे ट्रेडिशनल एज्युकेशन करून आउट ऑफ द बॉक्स बात करा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बात करता है नो डाउट द एनईपीएल और एजुकेशन डिपार्टमेंट एससीआरटी योर ओन इंस्टीट्यूशन इन हेल्पिंग ये यहाँ पर किसी वेगवेगळे प्रोग्राम सुद्धा मदत करतात पण जे कोर्सेस आज गोव्यातून त्याही कोर्सेसचा विचार करण्याची गरज असा व्हॉट इज द फ्युचर स्पेशली हांव टीचरांना रिक्वेस्ट करता की त्यांनी फ्युचर कितें आसा पुढल्या आमी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर सर्वे टॉकिंग अबाउट एजुकेशन म्हणून वेगळी टॉपिक करता या पूर्वी सतत विचार करता असताना आता तो 8 9 10 शिकता ताका पुढे अकरावी बारावी वर्गात किती करपाक जाय हे तर आमी आता सांगता टीचरांनी त्याला संबंधित हेल्थ रिक्वायरमेंट अँड ग्रॅप ऑपॉर्च्युनिटीज ते सांगपाक जाय म्हणून या नो डाउट इट इज गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर प्रोव्हाइडिंग अ प्लॅटफॉर्म टू गिव्ह दिस डिफरंट ऑपॉर्च्युनिटीज एट अ डिफरंट लेवल बट ताज्या पलीकडे इट इज सिंगल असा पद्धतीचे एज्युकेशन जडे गाईड लावले असतात जाल्यार विकसित होणार 2047 च्या बरोबर विकसित होणार 2037 हाचा विचार करता ताजो विजय कंप्लीट करता ताजो विजय कंप्लीट करता असताना प्रोजेक्ट फ्युचर सुद्धा 10 वर्षांनी तांच्यानी विचार पद्धतीचे ऍक्टिव्हिटी घेऊन हाजे डिस्कशन म्हणून मला दिसता एज्युकेशन बरोबर की वेगवेगळे टीचर सुद्धा विशेष करून टीचर सुद्धा हायर एज्युकेशन हाच्यानी जर सब्जेक्ट होता त्याला खूप बऱ्या पद्धतीने गाईड करपाक शकतले आयच्या असा संविधानात वेस्टर्न इंडिया सायन्स फेअर 2025 ऑल म्हाका आपले हांव पळयतालो की म्हाका वेलकम करपाक एकदा वता कोणाक दवरली म्हाका आवडना वा सांगपाक वता तुमी भितर गेले नो डाउट हे म्हाका येवपाक उशीर जालो शेड्यूल वेगवेगळे आसले पूण इतको बरो कार्यक्रम सकाळी सदांच फोन केलो की बस पळोवन ताचेर म्हाका हांव खरोखरूच एससीआरटी आसतले समग्र शिक्षा अभियान असतले एज्युकेशन डिपार्टमेंट असतले आणि युवा विद्यापीठाचे इन्स्टिट्यूट असतले खूप बऱ्या
खूप खूप धन्यवाद. My name is Dhruv Prasad Kamath Sambari, and my name is Omkar Vishal, and we have made this project called MedAssist, which is an automated pill management system. So basically, my partner Omkar is going to explain how it works. So basically, some elderly people or some patient can't remember when to take the pills or can't remember the proper names. Or some people also have diseases like dementia, Alzheimer's. So we have made this device which will you can The pill automatically gets dispensed at the time, which is set on the app. We can set a time on the app, or even with a click of a switch. The tablet automatically gets dispensed at the correct time, because when the time occurs, the tablet gets dispensed, and then the LCD display, it displays that the tablet has been dispensed. The buzzer also makes a sound, and the app on the phone, it receives a notification that the tablet has been dispensed. Okay. And the app, through the app, we can do a lot more things related to health. There is an app, there is a website, and there is a chatbot that we have made. The chatbot can answer all questions about medications and life, health, everything. And the website, you can write reviews, you can ask queries about the project, or you can even buy it on the website. And then the app is open to almost all things. Like you can renew your health insurance, you can get an appointment with a doctor, you can order medicines online, or you can even set the time for this tablet to be dispensed. And then the notification is also received through that. There is air quality index as well. Plus, if let's say someone is in an emergency and they want to dial an emergency number, that So they can also dial it. through the app. also in future we are trying to make it mobile and also add a water dispenser and a syrup dispenser. So when the tablet will be dispensed, a robot will just take the tablet and then deliver it to the patient if they are bedridden. Thank you. And how the device work? Sorry. How the device work now? When we click the switch, a piece of sunboard hits the tablet which is inside of this pipe, and then it gets down. And then the buzzer makes a sound, and even the LCD shows that tablet A has been dispensed, please collect. Now, as you saw, the tablet got dispensed now. Design. EcoNor Smart City, a step towards a sustainable future. Our project aims to demonstrate how modern technology, when combined with environmental responsibilities, can create a eco-friendly and sustainable urban space. The idea of EcoNor Smart City is to build a model where innovation supports nature rather than harming it. It promotes the use of renewable energy for a cleaner, greener, and smarter future. The six major innovative features of EcoNor Smart City are street lights, wireless charging stations, wind energy, and air cleaners. First, wireless charging station. It is a connectless solar-powered charging station. Where it promotes the use of renewable energy and reduces the dependence on non-renewable energy. Second, automatic street lights. These are smart street lights equipped with light and sensors. It automatically switched on when it is dark or when movement is detected, and switched on when not required for saving electricity. Okay. Then third, windmills. Windmills are installed to generate clean, renewable energy. It powers all the components of this EcoNor Smart City.
getting space to work, but it can work. Second. After the waste comes from the water cleaning robot, it goes to the waste management plant. A waste management plant is used to recycle the waste and return sent to the factory. The factory produces a new product which is used for society, and the harmful gases produced while making the new product is sent into the carbon digester to renew the air and send clean air outside without harming the nature. Overall, this project helps the nature With the help of? and if both are not available, they are hydrogen. After sending the project, semi-automatic waste collector segregator. This is the robot. It will collect the garbage. It is an arm, mechanical arm, which will collect the garbage. This is for this one. It will send a message when the dustbin is full. This is segregator. It will segregate all the dry, metal and wet. Okay. So this is a garbage truck to segregate. Acha. ये तुम्हारा है? ये इनका है, ओके। हाँ, इनका है। हम आए और उड़ गए। क्या बात है? फिर उड़ गए। आए और जब हमने देखा वो ले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.